Dobar dan, dobrodošli u emisiju Savremena oftalmologija Sveti vid. Specijalna bolnica Sveti vid je osnovana pre skoro 3 decenije. Ideja je bila da se premosti dugogodišnji jaz koji je vladao u domaćoj oftalmologiji i da se uvedu najnovije metode lečenja očiju kao i najsavremenije operacije, kako na prednjem, tako i na zadnjem segmentu oka. Pored toga, otvoreno je dečije odeljenje koje vodi jedan od najpoznatijih svetskih dečijih hirurga, profesor Rudolf Autrata, inače inovator metode lečenja slabovide dece upotrebom egzajmer lasera. Sveti vid je iz starta krenuo sa najsavremenijom metodom operacije katarakte primjenom ultrazvuka, koja je po prvi put na našim prostorima omogućila svakom pacijentu da operiše kataraktu bez obzira u kom je dobu i bez potrebe primanja totalne anestezije. A to je mnogim pacijentima ranije bila prepreka da se oslobode katarakte. Danas Sveti vid u svom timu ima 7 iskusnih vrhunskih evropskih hirurga profesora koji pokrivaju svu patologiju oka, kako kod dece, tako i kod odraslih i koji su na naše prostore uveli najsavremenije hirurške metode. Na ovaj način Sveti vid je postao referentna ustanova u kojoj pacijenti mogu naći rešenje bilo kog problema oka pod istim krovom, što je velika prednost i retkost čak i u najrazvijenijim zemljama. Danas je sa nama osnivač specijalne bolnice Sveti vid, gospodin Svetozar Dragović. Dobrodošli, dobar dan. Dobro se našao, dobar dan. Sad, najčešći problem koji prepoznajemo sa vidom jeste naravno dioptrija, ali kada čujemo da neko ima dioptriju -36, to zaista zvuči neverovatno. Još je neverovatnije da se ta dioptrija može rešiti u jednom danu i to na oba oka istovremeno, a mi ćemo sada pogledati iskustvo novinara iz Hrvatske koji upravo ovaj problem rešio u Svetom vidu. Pozdrav svima, ja sam Tihomir Maralja, dolazim iz Hrvatske. Inače sam po zanimanju novinar i došao sam sa problemom po rješenje. Cijeli život sam se borio sa visokom dioptrijom. Moje prve naočale su bile sa 6 godina -8. To je sad naraslo u mojoj 35. godini na -36. Mnogi doktori su me otpisali, gdje sam god bio na pregledima su me otpisali. Rekli su da sam beznadežan slučaj, da jednostavno trebam čekat mrenu koja mi se pojavila da sazrije, pa tek onda kad nemamo šta izgubiti da radimo neku operaciju. Prolaskom po svim tim ordinacijama po Hrvatskoj, na primjer, nisu nikako dolazili do rješenja. Nosio sam naočale sa lećama -24 i život sa takvim lećama je stvarno bio otežan, plus 2 cilindra, tako da sama, na primjer, vožnja vozim svaki dan. Vožnja je bila otežana, svakodnevni poslovi su bili otežani, fokus na daljinu pogotovo, fokus na blizinu isto. Jednostavno, iako je dioptrija bila -36, te naočale -24 su bila jedino rješenje, jedino optimalno rješenje. Međutim, dolaskom u Sveti vid došli smo do rješenja, svi zajedno, doktor i ja. Jako kratko, jako jednostavno, problem je riješen i evo ga, nakon 35 godina sam pregledao. I na kraju možemo samo reći da je problem vida riješen u jednom danu, za oba oka. Jedan dan vidim, zapravo drugi dan ne vidim, a drugi dan vidim. I to je to, znači super osjećaj. Evo, gospodine Dragoviću, čuli smo fenomenalno iskustvo pacijenta iz Hrvatske, novinara koga su u njegovoj zemlji proglasili beznadežnim slučajem, međutim, u Svetom vidu ima nade i za takve pacijente. Pa to vam je tako, kad ljudi nađu da reše problem, onda je najlakše reći i proglasiti nekog beznadežnim. Ovdje je vrlo važno reći da ne treba čekati da pacijent dobije toliko visoku dioptriju. Postoji rješenje za to. Mi uvek pričamo i iako se mnogim našim
televizijama pojavljuju neki hiruzi koji pričaju da ne treba raditi skleroplastiku, a to je zapravo jedina metoda koja rešava i zaustavlja rast vida. Dakle, ako neko primijeti da mu rapidno raste dioptrija, on mora doći na pregled, odraditi dijagnostiku i ako se ustanovi da mu rapidno raste, mora se odraditi jedna intervencija hiruška koja se zove skleroplastika. A to je metoda da se zaustavi rast dioptrije. I nikad ne bi došlo do 36, minus 36, čovjek je slijepo, ne vidi čak ni sa naočarima, a da ne pričamo kad nema naočara. Tako da... Koliko je bila kompleksna ta operacija da se tolika dioptrija skine i da se čoveku ponovo povrati vid? Pa to je kompleksno intervenciju toliko što mora da izvodi iskusan hirurg. Postoje takozvana specijalna sočiva koje se implantiraju u oku, operiše se u istom aktu i katarakta ako i nema, dakle periodno sočivo se eliminiše da se ne bi dobila katarakta kasnije, a ako ima onda se u istom aktu operiše i katarakta i ugradi sočivo koje se odredi specijalnim mjerenjima i ubaci se sočivom s minus 33 i ispravi se kompletno dioptrija. Ali ne treba čekati da dođe do... Imali smo, sjećate se u radnim emisijama i pacijenta koji ima od minus 42, 43. To je totalno slepilo. Dakle, ne treba čekati. Postoji intervencija koja se zove skleroplastika kada se u početnoj fazi zaustavi rast dioptrije, a onda se kasnije radi bilo koja intervencija ukoliko pacijent ima potrebe za njom. Savremena operacija katarakte primjenom ultrazvuka je omogućila mnogim pacijentima da se za svega 5 do 7 minuta po oku oslobode katarakte i povrate jasan vid. Mi ćemo pogledati sada prilog sa pacijentom iz Crne Gore koji jedno oko operisao u svojoj zemlji, a drugo u Svetom Vidu. Ja sam Rifat Beganović, dolazim iz Bijelog Polja. Rođen sam 1956. godine. Imao sam problema sa kataraktom oba oka. Jedno oko sam operisao u matičnoj državi, desno oko. U početku nije bilo problema, znači vidio sam solidno, međutim kasnije kako je vrijeme odmicalo, problem se usložnjavao, došlo je do oslabljenja vida na operisanom oku. Lokalni oftalmolog koji je vršio kontrolu 3 puta konstatovao je da je, što se tiče same operacije, odnosno daljeg mog vida, sve u redu. Međutim, ja nisam bio zadovoljan i obratio sam se bolnici, odnosno klinici Sveti Vid u Beogradu. Došao sam sa namjerom da provjerim stanje toga oka i da vidim operaciju za drugo oko. Konstatovali su da je problem u operisanom oku i odredili mi dijagnozu. Znači, radilo se o cistoidnom edemu makule, dali su mi odgovarajuću terapiju. Također sam izvršio operaciju drugoga oka, odnosno oni su mi izvršili na lijevom oku katarakte. Poslije operacije, znači vršena je kontrola prvi dan, bilo je u dobrom stanju i evo danas ja ovdje bivam zadovoljan pacijent od strane cijelog osoblja, znači od brata, ulaznih portira pa do hirurga i naravno cijelog osoblja. Eto, to je od mene. Pozdravljam one koji gledaju i slušaju. Gospodine Dragoviću, znamo da se operacija katarakte danas smatra rutinskom hirurgijom. Da li je to zaista tako? Ne, to uopšte nije rutinska hirurgija. Rutinska hirurgija je za one hirurga koji su ovladali tom metodom i koji znaju da operišu kataraktu ultrazvukom. Ultrazvuk je čak opasnija metoda od klasične metode operacije katarakte, zbog toga što se upotrebom prevelikom doziranjem prevelikog ultrazvuka može dovesti do toga da sočivo prirodno propadne u vitreus, a znači dolazi onda do još komplikovanije intervencije, to je možda se radi vitrektomija ili fakovitrektomija kako hoćete, a to je jedna mikrohirurgija oka jako
jedna od najtežih intervencija u očnoj hirurgiji, a mahom se to kod nas događa kod hirurga koji su početnici i koji nisu prošli period obuke i nisu ovladali tom metodom. Može također doći do oštećenja rožnjače zbog prevelike upotrebe ultrazvuka, a to onda dolazi do neminovne transplantacije rožnjača, što je također jedna od najkomplikovanih i najskupljih intervencija na oku. Tako da se sve to svodi na to da kad pričamo o operaciji katarakte, mi uvijek polazimo od primjera našeg gdje imamo jednog najboljeg svetskog hirurga koji to završi za 5 minuta u lokalnoj anesteziji i to izgleda jednostavno lakše nego plombiranje zuba, znate. Nema bola, nema injekcije, nema ničega, anestezija je kapima i sočivo se ubaci kroz mali rez od 2 mm i to izgleda tako jednostavno kad umjetnik radi i kad radi neko ko je osposobljen i koji je vješt i izvježban da to uradi. A profesor Oseval i mnogi naši hirurzi imaju i danas sedmoricu, svi rade operaciju katarakte, to su mahom svi profesori hirurzi koji preko 20-25 godina i 30 imaju hirurškog iskustva i koji to rade stvarno rutinski i to kad njih gledate vama se čini da je moguće da on operaciju napravi na oba oka u istom aktu u lokalnoj anesteziji za svega 10 minuta. Boga mi, kod početnika dolazi, umjesto da riješi mali problem, pacijent dobije doživotno još 3 puta veći problem nego što ima. Zato je vrlo važno u čije ruke idete i kome povjeravate operaciju da vas operiše. Sad, upravo ste spomenuli da je na taj način moguće oštetiti rožnjaču. To se desilo i jednoj pacijentkinji iz Makedonije. Ona je posle toga morala da ide na operaciju transplantacije rožnjače. Da pogledamo, predlažem njenu priču, pa ćemo prokomentarisati. Ja sam Boškovska Violeta, operisala sam lamelarnu transplantaciju rožnjače u bolnici Sveti Vid u Beogradu. Inače dolazim iz Skoplja, Makedonija. Moj problem je nastao od operacije katarakte u Skoplje. Ja nisam očekivala da može od katarakte da se ovako uništi oko. Rožnjača mi je stradala od obična katarakta, od operacije katarakte. Imala sam i vitrektomiju i nekoliko operacije i tako je stradala rožnjača. Tako da ovdje su me spasili u Svetom Vidu i ja sam im mnogo zahvalna. Znači, evo, pred 2 nedelje su mi pravili lamelarnu transplantaciju i ja se osjećam odlično. Bolje vidim, 30-40% ja bolje vidim, a uopšte nisam gledala. Na metar ni 2 prsta nisam vidjela na ruku pre ove operacije i sada čak i doktorka gledam tamo 5. red bukve, brojke i ja sam iznenađena, iskreno da vam kažem. I jako sam zahvalna i presrećna. Ja sam zahvalna našem fondu u Makedoniji što mi ovo sve platio. Inače ne znam kako bi došla ovde. I ovo kažem zbog drugih ljudi da znaju da može to i preko fonda ova operacija da se uradi. U Svetom Vidu u Beogradu. Ja sam čula za Sveti Vid, čitala sam se, kad sam došla videla sam, uverila sam se da stvarno ceo personal, znači svi su kao što treba, rade svoj posao, svi ste vrh. Ovo pričam od srca, ne onako bez veze, od srca. Evo, gospodine Dragoviću, mi smo videli prilog u kome se iz jedne rutinske operacije, dakle, stvorila potreba za daleko ozbiljnijom i komplikovanijom procedurom, za transplantacijom rožnjače. Kako je do toga došlo i šta nam možete reći o ovom slučaju? Pa kao što sam objasnio, to vam je ako dođete u ruke početnog hirurga koji se uči na vama i koji početnički radi, nije obučen, ne vlada dobro ultrazvukom, nije savladao tu metodu, on jednostavno zbog prevelike upotrebe ultrazvuka, pogotovo ako je sočivo tvrdo kao kamen, jer mnogi naši hirurzi da uče se uvijek čekati da katarakta sazri, a kad sazri vam postane tvrda kao kamen. Što to znači? Znači da morate
puno jači ultrazvuk primijeniti nego što bi upotrebili kod vodnikave katarakte. A zašto se onda to preporučuje? Zašto se čeka da katarakta Ako stare metode, svi su hirurzi nama i našim bakama i mojoj majci preporučili čekaj da katarakta sazri. Ispostavilo razlog što nisu radili u FACO metodu, nisu ultrazvučnu metodu radili, nisu znali, mi nismo znali da postoje. Ja nisam kao investitor znao da postoji ta metoda, iako je 30 godina ona u najrazvijenijim centrima zaživjela, kad smo mi otvorili bolnicu prije 26-27 godina. To znači i sad kad smo mi krenuli sa time i pokazali kako je to jednostavna metoda kad majstor radi, kad izabrani hirurg to radi za 5 minuta u lokalu, operiše kataraktu, implantira sočivo, onda su svi počeli to da radi, naravno, neobučeni na pacijentu i onda dolazi do takvih problema. I umjesto da riješe kataraktu na jednostavan način, za 5-6 minuta, oni napravi ili prolaz, pa mora da se radi vitrektomija, ili se ošteti rožnjak, što zbog prevelike upotrebe ultrazvuka i mora doći do transplantacije rožnjače. Zato je, kažem, vrlo, vrlo važno i zato sam ja to prepoznao i starta smo dobili jednog najboljih evropskih hirurga, danas imamo sedmoricu koji svi rade i jednostavno to nije naivno, to nije jednostavna metoda. Jeste, ponovo kaže, sve je jednostavno ako znate, a sve je komplikovano ako ne znate. Ali za iskusnog hirurga. Apsolutno. Pacijentkinja iz Makedonije je spomenula da je ona uspela na osnovu Fonda za zdravstveno osiguranje njihovo iz Makedonije da sebi obezbedi mogućnost da se operiše u svetom vidu. Ja verujem da bi našim pacijentima značilo da čuju da li je to isto moguće i u Srbiji. Pa ja ne znam, mi nismo imali takve slučaje kod nas. Makedonci i Crne Gore ima pacijenti dolaze kojima fond pokriva, čak iz Republike Srpske. Iz Srbije nismo imali takav slučaj, ali nadam se da će njima to biti omogućeno. Zašto bi drugi imali svi? Imamo mnogo siromašnije države to omogućavaju. Zašto to ne bi naša država koja je puno bogatija od Makedonije, od Crne Gore i od Republike Srpske? Ali je problem u tome što naravno to ne odlučujem ja, ne odlučuju pacijenti, to zna se ko odlučuje o tome. Bilo bi dobro da se to tako radi, jer, pazite, ta gospođa, rekao sam, katarakta koja jednostavno puno manje košta operacija katarakte, došla u situaciju da mora da radi i operaciju katarakte u istom aktu i transplantaciju rožnjače. Ta intervencija košta nekako 6-6,5 hiljada eura, nije malo. Mnogi pacijenti to sebi ne mogu da priušte i ta gospođa vratno ne bi mogla da priušti operaciju da je fond nije plaćao. I što je još važnije, znate, vi kad jednog pacijenta pošaljete tako i doživi tako nešto kao gospođa, on dobije invalidsku penziju, on doživotno uzima iz fonda. A fond ako plati operaciju, osposobi gospođu ili pacijenta, bilo kog, on vidi, sposoban je sutra da radi, on puni taj fond. Dakle, nije sve u tome da fond ima trošak. On ima zapravo i benefite, znate. Zavisi ako je pacijent pogotovo u mlađem dobu, on ostalo mu je 20-30 godina do kraja radnog vijeka, on će 20-30 godina da puni taj fond. I onda je vrlo važno, možda i daleko isplativije da mu fond plati, nego da se prepusti slučaju da on oslijepi ili da ga neko oslijepi, ili da ne može da se operiše zbog toga što nema novca. Jednostavno mora ići u invalidsku penziju, a tada fond penziju plaća invalidsku do kraja života, dokad je živ. Jasno. Predlažem da pogledamo još jednu neverovatnu priču. Reč je o izrazitom skretanju očiju, odnosno strabizmu na oba oka. Pa ćemo prokomentarisati. Pozdrav svima. Ja sam Edin Korpejević. Dolazim iz Peći. Trenutno se nalazim u specijalnoj bolnici Sveti Vid, gde sam pre tačno 2 nedelje odradio hirurški akt strabizma koji datira još iz ranog detinjstva, tako da mogu reći da sam zadovoljan i prezadovoljan, jer je u pitanju velika devijacija, to jest ogromni ugao, ogromno skretanje oba oka. Znači, moje stanje izazvano je povredom iz ranog detinjstva, gde sam kao klinac zadobio te povrede i od tada datira to moje skretanje očiju. Te sam pokušao uz razne preglede i savete raznih oftalmologa, što u mom kraju Prištini, što na drugim mestima, tako da nije to mnogo koristi imalo od svih tih silnih pregleda, tako da sam se odlučio za kliniku koja je uspela u baš nemogućoj misiji, ne znam kako bi se lepše izrazio. Odrađeno je fenomenalno, nešto što se nije moglo odraditi. Teško je izvesti iz jednog zahvata ili jednog akta
Znači, to je tolika devijacija da verovatno najmanje iz 2, eventualno 3 akta je mogla biti rešena, ali izrazio bi veliku zahvalnost doktoru Autrati, vrhunskom specijalisti, koji je uspeo iz prvog akta dovesti sve u red. Posle par dana, znači, sebe nisam mogao prepoznati. Znači, to je tolika promena da mi ljudi nisu mogli prepoznati koji su me dugo vremena gledali u prošlom stanju. Sve zasluge za doktora Autratu i naravno bolnicu Sveti Vid i ceo tim koji su tako brižljivi i tako odgovorni, mislim da su najbolji. Upravo smo imali priliku da pogledamo potpunu transformaciju lika. Dakle, pacijent sada nakon obostrane operacije strabizma izgleda kao sasvim drugi čovek. Zato i ne čudi kada kaže da ga prijatelji nisu prepoznali. Gospodine Dragoviću, da li nam možete reći ko u Svetom Vidu izvodi ovu operaciju i kojim se sve hirurgijama bavi? Pa te intervencije radi profesor Autrata, inače direktor je najveće dječje očne bolnice. Kod nas ne postoji ni u regionu negdje specijalna dječja očna bolnica. Postoji, ja ih zovem samozvani dječji ljekari koji rade nešto, rade recimo 2-3 vrste strabizma, a postoji preko 10 vrsti strabizama. I kad dođete, i kad pacijent dođe sa onom vrstom strabizma koju naši hirurzi ne pokriju ili ne znaju da to rade, onda dolazi do toga da pacijent u tim godinama bude razrok, da ide tako šeta i da ne može riješiti svoj problem. On je tak u posljednjem dobu riješio taj problem za zadovoljstvo svi u nas, a njegovo zadovoljstvo je najveće, jel? To nisu ni najbolji prijatelji mogli prepoznati kad mi se javi na ulici. Što znači da mi smo okupili jedan tim, ja sam zapravo okupio jedan tim od 7 vrhunskih evropskih hirurga, profesora, koji pokriju svu patologiju oka od djece do odraslih. Ovaj profesor Autrata radi sve kod djece. I skidanje dioptrije, i liječenje slabovidosti kod djece, i korišćenje egzamer lasera kod slabovide djece, što niko na Balkanu ne radi. Mnogo su bili protiv te metode, a znamo da dijete ako ne skine dioptriju, ako je slabovid do 8. godine, kad se vid razvija, ostaje slabovid do kraja života, jer ako skine dioptriju kasnije, skinuća dioptriju, ali ne i slabovidost. Tako da je to još jedna velika zaostalost u toj grani specijalnosti, a dječja, ta subspecijalistička grana koja se zove liječenje dječje slabovidosti je zapravo nešto najnovije u dječjoj hirurgiji. To postoji skoro 30 godina. Kongresi se održavaju na tu temu, ali ćete čuti kod nas od mnogih profesora, hirurga, oftalmologa da se to ne smije raditi, da se laser ne smije koristiti. Drugim riječima, Sveti Vid je pod istim krovom, što je vrlo rijetko su u bilo kojoj bolnici u Evropi i u svijetu, da pod istim krovom imate 7 vrhunskih hirurga profesora, dobitnika mnogih međunarodnih priznanja, nagrada, koji su u svojim zemljama priznati, poznati hirurzi, koji pokriju svu patologiju oka i to sve pod istim krovom. Vi nemate takvu bolnicu nigdje u Evropi, da pod istim krovom kad pacijent dođe može da riješi svaki problem, bilo se radi o djeci ili o odrasloj osobi. To je rijetkost i zato Sveti Vid ima preko 50% pacijenata van Srbije. Mnogi pacijenti dolaze iz inostranstva da riješe svoj problem, prvenstveno vjerujući u hirurgiju i znajući ko to radi. Najvažnije kod hirurgije i kod bilo koje hirurgije da imate hirurga koji zna, koji je obučan, koji zna da riješi problem. Naravno, svi ostali su koji prate važni, od anesteziologije, instrumentarka, anestetičara, sestara, priprema i tako dalje, ljekara koji pripremaju. Ali to je jedan tim oformljen koji je i edukovao naše mlade ljekare. Kako da pregleda rade, da dijagnozu pravo odrede. I zato mi preporučujemo svakom pacijentu da odradi dijagnostiku, jer tu ako se bilo šta otkrije, imali smo slučaj baš kod rasta dioptrije, da se, ako se ne radi dioptrija, vi ne možete otkriti ni visoku dioptriju, a ne možete ni savjetovati da se radi skleroplastika kojom se zaustave radi dioptrija, to isto, tu vrstu metode kod nas niko ne radi, skleroplastika se ne radi kao što se ne radi liječenje dječje slabovidosti i upotreba egzamer lasera. Dakle, mi smo i dalje onoliko u zaostatku koliko smo bili kad smo počeli prije 27 godina. Dakle, 30 godina u zaostatku za svjetskom oftalmologijom. Zato je vrlo važno da pacijent zna gdje ide, da se dobro raspita i da zna kome će povjeriti svoje oči. I kada kažete da pacijent zna gde ide, da za kraj samo podsjetimo da je adresa specijalne bolnice Sveti Vid jedna jedina u Beogradu na Dorćolu. Jeste, na Dorćolu u Dobračinu 27,
od osnivanja bolnica se nalazi na toj adresi, nigdje drugo i nigdje naši hiruzi ne rade mimo Svetog vida, nigdje na teritoriji bivše Jugoslavije, iako se čuje i priča se da neki hiruzi kao naši gostuju negdje, ne gostuju nigdje, ali to je jedna vrsta prevare, pacijenti se obmanjuju, eto i time se služe, ali eto, vrlo je važno to kažemo, da pacijenti ne nasedaju na takve prevare, da tako kažem, ali to je, kažem, zaduženje nekog drugog, ne nas koji se bavimo time, da takve sankcionišu koji se bave prevarama. Hvala vam, hvala gospodine Dragoviću. Gledali ste emisiju Savremena oftalmologija, Sveti vid, pratite nas i dalje.